दावत देसा जनाब कारी आतिफ हुसैन अतारी साहब होरां तुहानू पुलिस दा किरदार दा पता लग जासी इंशाअल्लाह। बमै वर्दी बमै असला स्टेज ते आसन तिलावत कुरान मजीद और नात रसूल मकबूल पेश करसन जनाब कारी आतिफ हुसैन साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.